whakapapa ki he taengata o ngāhi taengata i he taemahakurea. Ko whatulou ki he kakaitupu ai whanuani, ka koe te whito ke matakari nana wala ma nāpuri o ka nau tōlu a Kenpelani. Ko whakapapa ke tama pirinisi kalauni, tupu toa o ka rara, ka koe ulo o haa maafu mo haa ngata tupu o kune mea i hen mo no wharei Kenpelani. Ka behe ke taine prinsesi la tu fui peka. Tuku aho koe talawhika ulahi o Tonga ki Australia, ai ngahi haa ho eiki, tawhifonua, whare a mata apure. Kau takwa purikare whonuani pa behe foki ki Tonga monu sila a te aroa ki ai e kwhaafe ke pumpumini. Pea behe ki Tonga ko toa pēku mea mai me he tapa e kolope. Taitale rei ki moutou e University Lo Au, ma ne polokalama koe no i loa ko Lo Au and World Scholars, pe koe Lo Au me ka wako i loa e kolope. O heni pe amo profesa toke tā stareki a tata whinau, skei pe me he mananga a te aroa, ke hoko atu e ma polokalama, koe polokalama ani ono tolu, a e ma talanoa mo e ne hanga peo whamahino e ngahi whakakaukau, whikawaku mo COVID tahi wā, te whito ke mo uia kakaitonga i Tonga mo muri. Pea te matoi hoko atu pe ai i ahoni, ka te wange ki a skei, ke ne hoko atu pe a te utoki whakahuhu atu ai pe kai malo au bito. Malo bito skei. Malo au bito po walu pe ke kufanga i whakatapu, tarangata e te au whai ki masila mea kai ata ke whai haki po tatala ke ngai mea ku whie mao e kau whanongo. Tulo foki pea mo e Tonga, mo e Molangi, kai o maa ai aho, whalau maari e koe ni tau whito e whelongo aki ai. Pea o tae haa mai, o une pure ki tau tolu, o mai whainga maari e koe ni ke whai whelongo aki. Koe ma polokalama whuko e ni, koe polokalama e ni honi tolu, pea o kumalotonga potala noa ki e tari ngahi whehui, na e hao mea ki motolo kau whanongo, whekawaki pea mo COVID-19. Ka koutui, ki mua pa tau toki hoko atu ke ngai whehui, u totoni ke whakamahi noi. Koe uhinga e tau potala noa koe ni ki COVID-19, koe uhinga koe tui, ai motu a koe nu whaoha atu, o kulahi ange ai lelei o kumau he huhu malu i e tau tuku ke tau whakoutua me ngai mahaki ke o kōku. Ai au kaua e COVID-19. Pea koe whakatau mua koe whai ki ai whakaamu. Ke tau pōtala noa ke COVID-19, ke uhi ke tau kamata ake huhu malu i, pea kawai mo ngai whakai ehi ke tau mai, ko osi tu waki mai ange koe tui e mask. Pea hui ai o e nofo toko lahi holo e ngahi haonga toko lahi. Ka koe mea mau i ngā ke tau whai ene he funga e tau whemahi no aki. O i kai koe uinga e whainga atu ke mo whai e mea koe ni, koe uhi ko whainga ke whamalohi o mo whakaukau, more ke mamao. Koe mea e whai ai pō tānoa, ke ui ke whainga whakatori a o mo whie mao mo ngai whehui. Ke tokoni ka ki mō tolu ke mō whai ai whakaukau ko ia ke malu i, tau te whito ki he huhu malu i. He koe ni whoki kua osi e ka mata ke toi whakangofua mai ai hoani ko e huhu malu i, ai a koe whoi huhu ia ono tolu i he huhu whaisa. Pea ku ka mata ke toi tānoa i mālohi au pito pea mo e huhu ai whanau iki. Ai a mau inga au pito ke tau whea ngai, pea mo ngai nā nunga ai huhu koe ni, ke ui ke lava ke tau whai, ha whiri, koe te tau malu ai, kai ke ngata he malu o tau taimini,
ka e malo ai o tau kahau. Mola. Ko ia pouwalu, ko upe o kutotonu peke, whai rewa hata whakai pe ko ia ngai mea ko mau ina ki kau whanongo, ke ta hopo ki ai, ka ta toki whakawaa me ia e tau pōtara noa. Malo vito skei, pea malo no to e whakamahino mai ai mahu inga o e tapolo kalama, pea mo e ngā i whakaukau te whito ke whainga ke wahewahe ki o tau kāinga. Koe whehui ua ki, o lahe a ngā i whehui, ka kou whiriwhiri mai pēr ngā i whehui o ku mahu inga maari e. Pea lahe a vito e skei, pea mo ngā i tānak whakaukau pēr kakai e nau whiawhia e polokalama koe ni, pea mo kakai whoou, nau kau mai ki ai, aia koe mahu inga maari e pea mahu inga ka kinau tolu. Pea koe o ngongo whawhiawhia pe ki mua ke wako atu, koe tā ngo polokalama koe ni kua o si o ku owa i he toko taha mano, tupu ai kakai ko na wa o mai. Man, Ai foi polokalama taha, aia koe ua mano ia. Aia koe polokalama taha o taha mano tupu, polokalama taha o taha mano tupu. Ai kakai ko ku na rich, na wa o mai ki ai, pea ku i loto he taha mano tupu, ku e rewa kakai mei toko taha mano pe ku nau sio, nau tangutu hifo, nau mea hifo anko whakatapu o nau mamatare rei ke hengo fo i video. Aia koe mahu inga au pito, aia mahu inga au pito ia, pe koe whakailonga ia, o kui ai nengo pe ku kaike tānak whakaukau mo whehui katoa mai kakai, ka kos mahu inga pe voki i he tau wakai hifo whakasetistika e SK, o kuna uongo mamata he u video. Aia koe me ea koe ku o tau fia ai, pia malo ho tuku ho tā i wā mo i mai tā ko lawa i pe, lawe i pe ai ngā i whatongia pa mo ua, ka ku whawhia o pito ia. Ka koe, ka te wate ta ulaki whehui, koe whehui pe koe hā ho wakai ki he tau ngā unu koe ni, he koe u whanua ku lava mapure i ai COVID, pe koe u whanua lava tukutuku hifo, pe koe u whanua ia, hange koe asimai ai whatata aneua se amane o ku aluia ki COVID au pito. Aia koe haha wakai me hena whaka i he tawha akone o ke iai ki he fo i hange koku mawai ua koe e ufeitu e alu ke sai pe ai ufeitu e o kuto e alu ia ki he kovia. Koe ula whewia ko tuku atu malo. malo abito o pouwalu. Pea koe malo abito mo i mau e statistika. Ka o kai ke au ki ai i ho mau koro ki nuu. Ka pau e laka hame ai i he tolunge au o whaiki o runga. O kuia koe taa whaaraua. Mare. Pea koe anga koe ku whanonga ati ke statistika o mai. O kua taa whaaraua ai kau whanongo mo kau whia whanongo mai ke polokalama. Mare. Ka kou whakaampe i ho koa te polokalama ke toi taa whaaraua mo e nau mea ku mau. I he ta pōtala noa. Onla, mare. Koe mea mau inga o toton ke whakatoga ngā i. O ko loto whiawhia ka pau o ku iai hata, kene toi whakainohino i mai au. Ke hui ke kaurere ki he ranga hake hake. Toi wharaia ki whakaukau. Ka ua ai pe ke tau pehe ke eke pe whehui pe ki he tāri atu hangeha tāri ha motu aku ne iroha mea. Mare. Ai mo ki whakainohino mai. Ki whakainohino mai. Ka tau whoki moa ke whehui. Koe mea ku asi i he mawhola koe ni koe hao e fo i pe au fo o mai koe ni COVID-19 he utu kui whanua. E ne wā ofi mo e ta e malawa ke whae hoho marui. Koe ko sia mane. Koe. Ana na ke lau kia ane nai.
Ye ngai aho mai koe ni weekend me me toko au ke ono mano ia. Ie aho. Mase. O puke ki nau tolu e he mea. Koe fu nua toko laifo. Foki koe. Ia. Pea koe hange ko ia ko au ke ono mano. Ko Britania, ko la mano mo ia. Ki he aho. O kai koe pehe koe wiki ku osi. Koe mea ben ane afi. Ka koe uhinga koe o asi mai ai. Raire Koe fia. ikai ke tokanga ai kakai ki he malui. Mona. Ke he huhu malui. Pea mo e whai ngai founga koe o osi mahino o whai ai malu. Hange koe ni Ia. koe tui ai mask. Ka o kuiai foke e tau wha ki pau pare mai tala noa ki e mask. I he lea whakatonga. He koe mea koe iau tau i tau tolu koe pūroa. Pea kuiai ono Mona. ngahi. Lea ia ona whikau aki mo e pūroa ala tu e mea ngai. Whate volo na tau tala noa ai. Ka koe mask. Mo e whinga koe ke wāmama o. Ke ua ke mei mita taha pe ua e wāmama o. Pea ke whai e whakataha ki tua o e whai whare. Ai o ke i hoko ai ngai mea koe ki he lockdown e taimini i Nusilani mo ngai whetu ke he. Ka koe ua osi mahino mai koe ngai fōu ngai ni koe o ku whai ai e malu koe mei e COVID-i. Uruaki, u malui, ua ke ai hoto mask o ai whalere, tolu, whenga ke wā mama o ua fu nofo whakakulu. Koe tala noa koe ni ke nofo whakakulu, koe palpale malahi ia. A ki tau tolu me Pasifiki. Mona. E koe ui e tau nofo api toko lahi. Pea tau whe mau i tau o ke lotu. O whai anga lotu. Koe usiasi ma u whare lotu. Ka koe mea whenga mai ki ai tala noa koe Mona. ni. Ke ui ka pau tau toko lahi. Pea whenga nge ke tau toko lahi nofo bei ki tua. O afu nofo fo. Te tau nofo efi ki whare. Ai koe ngahi whaunga. Ko toa koe ni. O wikai ke mawhai ai ngai wheitu o koe ni kutoe. Takai tu o ua mai. To tuo to tolu mai ki Mai ai. ki ai. Pea ku kai ke o pa koe kai koe ufo noa pe koe ni. Hange ko si amane mo mea. Ka ko Lucia. Pau pare matatau. Apenia. Syria. U wheitu ko whai angatau. U whanua moslemi. Koe whanua e ni o ki asilelei mai. Ko hui fu matau tau e nau ngau e ke hu malu i a Israel. Pea kuia e mea lele asi mai me Israel i nena osi folong mai e nau ngau e aki ai hu malu i koe o e tau taha ki lalo. Tau nima ke tau tata. Tau tata. Pea asi mai ai o kulawa e hu malu i koe ake toi malu i mo e whanau i ki o kau ia ki ano ta ofi mo fere koe e maha. Mahaki. Koe mea e taha asi mai me Israeli. Ko kamata lahi mai whakene na huhu hoani. O i longa ai, ko ki nau tolu koe o iku ki whare maha ki fupuke lahi o ki whare maha ki. Ko ki nau tolu pe na e huhu lo ua pe te kai hoani. Wako ki nau tolu koe hoani, o kutoko si iange ai, a kālasi o fupuke lahi aloa o ki whare maha ki. Ai a koe mea koe uia wako mea ai. Ka kua lawa e huho no ua. Tau sio ke huho ani. Mo e huho e whanau i ki. O tau whakakau ki ai. O hike e tau toka ngā ki ai. Ka o te tau toi ngata pei a tau tolu he tau utu o ua. He kua si mahino mai o kau anga lele. Ka koutu i pe, koutu e ki whamanatu atu pe. Ai mahu inga koe o huhu malu i. O huhu malu i. O wikai ke pesi te au e ne ta ofi. O malo i ki tau tolu me e COVID-19. Koe mea koe kune whai, o kune anga eia, o whaka ai e sino ke oua te tau puke lahi ka pau te tau mao e COVID-19. Pea koe mea koe e taha o hoko i e whainga, mea koe e hu malo i. O si ai mo e kakai ko puke lahi o nau si i mate, o tari o nau i. O toko si i angei.
Aia, o lahi ai ama o whihalaki. O pehe koe hu malu I. Ko pesete te au. E ne hanga malu I ki tātou I kai. O ku kai ke pesete te au. Ka kune anga ta ofi ke si ange te puke. Mo mea taha, o ku si ange ai ke te toehanga o mo where I atu ki a taha ke. Ai te pukapa ku mau ki a wailaisi. Ko mea wha mui o toton ke tau whatonga I ui ai fuke kalasi ia. O ku nau pehe, tu wai pe ke upuke, he koe ne ai atu pe koe, pa te toi sai pe au ia. Mo nia, toko lahi au te kalasi o ku nau puke, pe nau toi sai. Ka o ku toi aki nā nunga ia e taha o e COVID-19, o ku hange ko ki ose hange kamata ose mai na taha whai atu ai, ke toi kita mai kita. Pako kita mai ko ia, ku osi I longa ia ka kaitoko lahi mamani. Pako osi whakahi ngoa ia. E kau ngau e ke mo ui ko long COVID. Long COVID. Aia ko e osi a mai na taha ua tolu. Ku toi hao e whaki I kita ia. Kau ai, ai vai. Matea e vai e mo nima. Nga ngau uru, mo ngai toi hange pe ia ku te toi puke kita e COVID. Na koe long COVID ia, o ku lele ia lau mahina. Ka koe mea maari e, o ku lava e hu malu I, hono ta ofi koe ke si e te puke, ke si I ai hoko mai mo long COVID. Long COVID. Aia, e siwa, o ku toi whamamafa e tu pe e au e mau inga koe e hu malu I. Pea mohono nei, mo ngahi lele u tau mau ai, e ke tau hao, me e whakatamaki mo e whakoutua koe e hoko mai ka ki tau toro. Pea koe mea ea mata mama koe utuku I whanua koe ni, o ku tau whanongo ki ai ke mea lahi. Koe mea lahi a ki nau toro, koe huhu malu I. Unau kei whai holo nau toro I lalo e pese te tolu ngā futu puma. Pea koe mea wange ko Australia mo Nusila. O ku kei papare ma kau Maori ma kau Apo I he sivi kakai koe whanua. Te kui u kei te ki ai ke mahu inga marika ki nau toro. Ai u malu I pau te kai ki nau u malu. Pau ka mata e nia ke nau hoko nau toro ko nau toro e no papare ma ia. I he hu I he COVID. New Zealand toko lahi a bite kau Maori. Ko nau ka mata ke Northern Territory ai Asiak. Pea koe mea e taha i au ki mata mama e tau nofo. Ko ngai statistika fu ko ni politikare. Ka kula no tanu e pure anga kai ke lo. Ka pau te tau whanongo ke tau whaapa pōta noa whaka whonua. Te tau ilo ai e toko lahi ko e tau kaina. O ku whakatamaki e maha ki koe ni. Ke whaka ai mua ke hu malui. Pea o ku toton ke tau whenga ke nau hu malui ki mua. Pea nau toki puke. He koe nahi nā nunga ke he ia. O ku toi whakatuku ki te kita mai a ki mui. He osi koe puke. Pea koe mea hoko ngai whonua koe na tau tānoa ki ai. Ku nau toki whai hake ni ai. Whelere aki, moi wheinga ngai whaunga ke wheinga hake ke pese te hiwa ngofuru. Ai huhu malu. Kau ai mo Amerika. Ka mo ngai kolo la lahi Amerika. Nau toi whoke nia ke hange. Ko ura kamata mai koe a COVID. Ka koe mea mau inga taha. Ko I kai ke toi whai ai whai ehi. Pea mo e si ai huhu malu. He koe huhu malu I e whika uraki koe ke whakatosi ai. Kau toi whakoutua me COVID-19. Malo apito skei, ko tu mahino apito ho whakamahino mai ko ia ai tau uraki whehui. Pea ko whemau ke u hoko atu ki he whehui hoko. Ko whehui koe ni e skei koe whehui mei he toko tahana e mau he COVID. I ken pelani,
Pea nei kai ke u la be i pe na e o si huhu pe i kai. Kana e koe na whahinga koe ni nei maa i ken pēla ni mahana e toko nima pa koe toko taha pe koe ni na e alo toko to whare mahaki. Aia ko whaamu ke o atu e ne whehui. Pa ne whehui mai ni ke he mea na e ngā oe aki ki ai i whare mahaki. Koe whehui o pe he ni eskei. Koe high treatment koe X EVUDY, X vuti pe koe ha no whakarea, X EVUDY, X vuti, ha ene ke mo vaccine, koe ki whehu i atu pe ia siua. Ko tu, mahena atu pe skei Ko ia. Ko ia, te tuku atu ka koe mara. Maroa pito. Kamata whakeni ke tau hoko mai me malo i ke whenga koe ai whaito. Koe whaito koe nana ke tānoa mai ki ai o ku kau ia i he whainga whaito o ku i koe monoclonal antibody. Kono ui ngā, koe antibody whoki, koe whahinga kemikare ia koe o ku whao e sino, ke ta ofi ake ai puke mo he COVID, mo he puke lahi koe he COVID. Pea kuawa nia ke taimini, o ku lava ke whao e antibody ko ia, o huhu aki ia, aki nau toru koe o ku puke, puke lahi he COVID. Ke hanga e antibody ko ia, o tokoni ke whakatokosi i mo tamate i e vailasi. He koe, ange koe mea nata o si lave ke ai ki mua. Koe paroparema koe, moe pu COVID o whakatupu ai puke lahi. Koe whanau ai COVID ia, o toko lahi whau ai vailasi. Pea hanga tu lewa, e fukaunga kau ko ia, o uesi ai sino, ngai potu keke. Pea koe whatongia koe o antibody kapa o kai ke lava e sino, o ngahi antibody. O ku lava ke huhu ake te whainga antibody ko ni ui koe monoclonal antibody. Ke ne hanga toko ni e sino ke tamate i mo whakatoko si e vailasi. He katoko si e vailasi e si e mau. Pea osko ia. Pea kuto e toko ni atu ki ai mo ngai whaito o ke o kawai hange koe steroids. Pea mo ngai whaito o pe. Kono whenga ke whakamaro ni ai sino ke lava tau mo kau mo vailasi. Mo tamate e atu ke toko si. Nā tau osi whaifoke ki pōtala noa ki he ngai fo i a kau fo ou. Kamata ke hange o mai me he Merck, pea mo he Pfizer. O kulawa ke wholo ia, o nau lava e nā tolo tamate i mo whakatosi e vailasi. Ki mua pa nau lava whaka mamahi e sino ke whakoutua mo te mate ngai mea ke fulai e te puke. Kau te ki ai ke ngāwe ake u mea koe ni. Pakuhange koe u ngai whiakau koe ia. E ao ngai e ulaki aho e u e nima koe o mao ai kita he vailasi. Ai au te ki ai ke vai a ngāwe ki ai. Kaku osi ngāwe ake ai monoclonal antibody. Pea moe u whaito o ke tokoni ke maloi koe asino. Koe u whaito o koe ni ko ku ngāwe ake koe ke whamaloi e sino. O ku hange tofu pepe aku toi kawai. Pea moe ngahi vai siliva. O ku iai ngahi kongkonga mea tokoni moe mea. Ko i whoki taimi ko puke lahi ai whakoutua. O ku kai te toi whuloko lahi mau mea tokoni. Pea koe mea rewa ku hoko. Pe koe taimi nu whi mau ai mea tokoni ke aruate ngahi. Ngahi vitamini moe ngahi suka mo ngai mea u whi mau he sino ke whai ake nau ke mo vailasi. Aia oku iai lewa ngai huhu siliva, vai siliva, oku iai ngai vitamini koe suka koe masino. Mo hea ngai mea koe u whi mau e sino ke whai ake ne ngā ue koe ke whepaki mo vailasi. He koe mea ia ku te sai ai e te whakoutua me
me COVID. Ko e osi toko si a vai la si o au ke mate whakaaua ai vai la si. E ngā ue whakataha ai si no mo u whai to o koe o ku ave koe ki whakahu o ku huhu ke si no pe koe vai siriwa pe koe foro. Ko koe mea e taha ke tau mana tu i. Koe hake koe me COVID. Are. O ku kai koe fie mau koe whaito o atatawe. O ku fie mau e umea ke ai o ku tau whaafanongo ai koe ke ai ke ave koe ai e misi ni mana wā. He toi fie mau e a koe ia ke o atu tau te fito ke oskena mo ngai rasa ko ia. Ke whai ake ngā ue koe ai sino ki hono pule malui. Whao malui. Pea mohono toi tamate i moe vailasi. Ai aku mata rahi. Pa koe mea ia koe o ku whai ai e o koe ki whare mahaki. Kaku iai e mea au hoko i Nusilani e taimini. Pa u kamata ke te asa ki moia Esteria. Ko e kakai kuna whautua me COVID. Kai ke nau puke life e unga ke nau o ki whare mahaki. Pea nau whoki rewa tokoto pe i api. Pea o ku parapalema e ni e kamata ke asima e parapalema. Maro koe toko tolu e ni ku osi malolo he COVID ko ui ko nau nofo i api ka kai ki lava o i whare mahaki. Ko ui ko kai ki malawa e api ko ia o whakamawa i whakalelei mo tau i whakalelei ai toko taha ko whakautua me COVID. He koe anga mea koe nau lawe ki ane nai. Ma kehe me whaito o mau inga au pito hono tauhi. Ange koe ni ka pa o mo. O whi mau ke ai ke moko moko. He ka koe lahi an koe mofi, koe kaulelei ange ke vailasi. Ka paulewa e whinga i ke whakamoho moko. E kau ia ke whaka loto si e vailasi ke tu e whakawhanau koe ai vailasi. Ai aku i mata mama rewa, koe ui koe whai koe ai toka ngai mei api. Koe ke malawa i hono toka ngai lelei ai kau. Puke koe ne COVID. Pau whai ai whelao aki Nusilani. Pea koe mea mata mama koe hoko. Koe mei koe kalasi koe nu whakatokoto koe ni. Whakafoki o whakatokoto ki api. Koe kau mauri mo e kau Pacific. Pea ku hao ai tala noa ia pehe. O koe kakai koe ni. O koe nau rota na toke nau toko te whare maki. Ai au ku kamata ke mga o tala noa. O pehe koe ui ka mea unau toko toa nau api koe ui koe ikai ke ia ia mohenga. Koe mea tika koe ai kalasi unau pehe na toria. Ui ukai nau fie toko toa na tori whare maki. Kako u wheo hoa na ke tala noa koe ia tae fie toko toa whare maki. Moe anga koe e tau ilo ke he tau wha tō onga ke tau tō onga. Koe tau puke pe, koe ki puke lahi pe, koe tau lere ki whare maki, koe tau sio ke he tau toke tā whawhawhi. Ka ku ia i lewa hoa he tai mini. Nau to ia uinga ke he ia whakapolitikare. O huma ia o kau he paparema koe ni ono kai ki lava. O ave e kakai ke nau tokoto ki whare maki. Ke toka ngai whakalele ia ki nau toko. Mo whai me taimi tonu no toa ngai. Mo oangi ka ki nau tore ngai whai tō. O whapeo ku mawinga mai e tala noa koe ni ke monoclonal antibody. He koe whai tō o pe ia he taimini o ku. Ngāwe aki whakahanga tonu ki he wailasi. Ka kai ko ku puke na lahi mai. Ui ai mo u whai tō o kehe lahi ka kai u. A kau toke tā mo ka kai ku nau. O ku nau pehe o kau lere. Ai nai kau mai chloroquine. Kau mai mo ivermectin. Ai e whai a kau hangi ko whakatapu. Nai whangawe aki ki hae. Ki e ponua ko e whangahosi. O ku nane o e tō lahi ka kai unau pehe o sai. Ka ku ianga koe e ngai tesi whakasai nisi. O wikai ke
Koe ke mahino mai ui kai ke fuloko sai ngai fai toko ia. Ka koe monoclonal antibody o si mahino e ngai fai toko ia. Ka kou tui pe koe mea ta hau wha eke ka kai ni o kuanga fe whakasai nisi o ku kehe ia me he kulahi whaka e tau Ske. whiangai koe me whai. Koe whai to ati mea taha ko ku sai pe tau osi ui lewa e tau tolu koe whai to o ia. Ka koe mea aku manatu ia ke tau manatu i o ku lorotonga koe e tau ave whai to o ke sino o ku ngā ue e sino ke ikuna i ai whakoutua koe o ku lorotonga to whanga. To whangai. Whakapau e o atu pe ai whai to e koe ia whiunga maari e ia mo ngā ue koe ai sino o sai ai ai whakoutua e koe ia. O kai ke mahino ia pe koe uinga koe whakoutua koe ia koe uinga o sai koe whai to o na tau whakean ki ai pe ikai. Ka i he ngā ue whakasai nisi o ku ai e kaka ia ke toko lahi o whai kia e whai to o pia ia leo mo e fwoi kurupu ia o ku ikai ke whai kia e whai to o pia toki whai waka ia ki ai i he taimi lo loa whi unga pia toko lahi kau sai toko lahi kau puke toko lahi kau mate o toki mao e whakafuafua koe pe koe whai to o eni o kune hanga toko nia ai sai koe ai whakoutua. Pe koe whako sai ai whakoutua ia, koe fo i ngā ue ata bea ai sino, koe ui koe ngai vitamini, ai i mea tokoni ko ta oswaki angi ki ai. Aia koe uhinga ia koe tala noa koe ki e tau pehe whakasai nisi e, ka tai whakasai nisi e. Pea ku kau e uwhai tō lai, na o kamata mai aki ono ngā ue aki. O ku asia e sai nisi, o ku ikai koe ngai ngā ue koe na nai pehe u koe ngai whai tō na nau whai. Koe ngā ue ata pehe ia ai mālohi o e sino koe ui koe ngai mea tokoni ma ngai vitamini ma ngai mea nei whake manau tō. Siwa ko ofa peu tokoni ai pōta anoa ko ia ke tau kau whanongo. Koe mo e tangata koe na mei ken pela. Iyo. Mālo au pito. Ko tui mahina au pito e stareki pea e lava ke ha ko toko tahaya ko kalolo Christmas pe ko kalolo tariai na ne fai e whehu i ko ia pea ku pea whiwhia au pito a kalolo. Mālo kalolo. Iyo, whiwhia au pito a kalolo ki e tari ne whehu i. Ko whehu i ene taha ko whaamu ko hanga o la watu ko whehu i a Tina Grace. Pa koe whehui o ku pehe koe hae ke whai whoke ai whela waki. I tonga pepe pehe i mamani koe kehe mo e whekau aki ai huhu malu i mo e huhu taofi. Aia koe pehe koe vaccination mo immunization. Koe kore mai peke ke hanga mua o whamaala ala ange ai ongo ua koe ni he ku pe koe ongo huhu tatau koe hae na te whito i ke he ku toi whihi ai mo whakakau koe ai kakai he ngahi tālanga koe no ku whai o au ke kautonga. Koe tui mahalo ku mahino e skei mahalo Tina Grace. Mahalo e pito Tina. Koe whihui koe nā o hulahi e kakai o whemo e kina e nau whakaukau, kai ke nau lava o eke. Ko iku nau mā, ke kuki mei, hange koe vaccination, koe uhinga vaccination, koe whai to'o ngā ue, koe whai to'o ku ngā ue aki, ai vaccine. Pa koe vaccine, koe whahinga whai to'o ia, o ku whau, ke malui. Pea o ku iai whoki mo e who ilea kona koe immunization. Koe uhinga, koe immunization. Koe ne hao ana ia me who ilea whakapalang koe immunology, pe koe immunity. Aia koe uhinga koe ia malui.
Aia ke awhanga tuku, o ku tatau pe a uhinga koe o ia e vaccination, pia mo e immunization. Mare, mare Ka sa. koe ngā aue lahi koe o ku ia e vaccination, koe o ku mahi no ia pau ke ia e vaccine, pia nau ngā aue a ke vaccine ko ia ke vaccination, pia ku mei, a ia whakatatau ke whakoutua. Hange koe ni tau pepe ko COVID-19, o koe no vaccine o na ia, ai ni ku whai ake huhu malu i koe taimi. Pa koe process koe huhu malu i, o ku ia koe immunization. Mare. Ai a koe kono no, o ku tatau pe ongo fo i le ano uhinga. Ka koe mea taha ke tau mana tu i, koe vaccination pe koe immunization, o ku i kai koe huhu ata atape. O kawai mo inu vai, ai a tau hange koe vaccination pe koe immunization koe ke polio, o ku inu vai ia, o koe ke huhu ia. Mare, mare, iyo. Ka koe tau kawen ke COVID-19, koe flu, koe misere, Iyo. koe mumps, o ku katoa o mea koe o ku huhu ki nau tō. Aia o ku i kai ke whangata pe immunization mai vaccination ki he huhu. Koe whatongia, koe whatou o se whatongia, koe hanga o ngāohi, hange koe mena tau o si lawe ki ai ki mua. Teu i e sino, kene iloi, ai huatu, ai vai las ko ia, pe koe siem ko ia, ki e sino. Ai hange koe huhu tai foti, o kuhanga e huhu tai foti, o teu i e sino, koe ne whanongo, koe ne sio pe kia asi, ha siem tai foti e sino. Ko laku mai e ngai mea ke whao e kemikare, o kuhau me kausa o tia, ke whai hano no nosi, me siem ko ia ke ua lava, o whanau, ke tokolahi ke whakatupu whakoutua. Hange koe COVID-19, pia koe mea le vai o ton ke tau mana tui, o kui kai koe immunization mo vaccination, koe ai a tatape ki he huhu, o kai koe ai a tatape ki he vailas, o aloa o ki he ke ngai mea ke. Pia koe ni kua si au mai ene he taimin, kua mao e vaccine, ke immunize a ke kakai me he malaria. Malaria, iyo. Koe malaria fo kia, o kui kai ko hawhanki se muia, koe whanga ki unufe. Ai o kos mahi, ai mahi no lewa ai, kui kai ko vaccine, po immunization, koe vai lasi pe mo, siem ka kua atenia ke whanga ki unufe. Ai ai ono ngai ko malu. O ki ai whaka mo ngai kansa, o whatu me ngai vai las, o kosi ai mo nau ngai hum, e nā tolu, hange ko hepatitis B, ko e kansa e taunga whanau, o ki ai vai las ko e whatu me ia e kansa e taunga whanau, hange ko e kakai whewhine hanga whatapu, ko ia e ono humalu. Paku lotonga lere u pōkalama ko ia, aia o kei ui pe ia ko e vaccination, pia kei ui pe ia ko e immunization. Aia ko ki e tau ngāwe a ki koe whakaaho, o ku tau ngāwe a ki pe ai ongo fo ilea o kuna ohinga tatau pe, pia koe ngahi mea tatau pe o kune kāpui. Ka koe mea taha ki tau mana tu i hange koe mea na lawe ki ane anai hange. O kui kai ke penseti te au mau pe ai malu i. Aia koe uhinga koe tau pe he taofi, ko uhinga penseti te au ia e kai ke ono malu i kita. Aia ku whai ai koe taofi. Kakapau koe malu i pe, o ku lawa pe hange koe COVID-19, moi flu, o ku lawa pe te ke te hu malu i kita ia, ka te kei puke, pe kita e whakoutua ko ia, neongo, o ikai ke te puke lahi, e whakoutua ko ia, ko uhiga ngai hu malu i. E ko uhi,
o ke ia me hu taofi hange ko hu misere o te hu misere o ku haha molofia apito ke te toi puki tai misere Misere. mo e mams mo e afo nai fo o tua ko e ai ko ki fai ke ko e taofi mo e malu i ko e malu i o kune hanga o malu i kita kau i kai ke pese te au. Ka tau pehere wa ta ofi o tau tala noa ku tau uinga o si tere ofi ai pese te au i kai ke tau toi puke ki Que tau. te puke. Me he maha o tua ko u tau immunize pe u tau vaccinate me ai. O toko ni atu siua o fa pe tina o ku lava Ia. ke hanga o toko ka koe. Toko ni lahi Ki ai wha pito. matala o whai. Toko ni lahi ai pito e skei. Pe a o ku fia mai pe koe koe kakai eni i na mamata mai pe a ku whamalo mātina. I he tari koe ku ke whai. Pe a ku mahu inga au pito ai whama ala koe au mahino le rei au pito ai whai fio ai ua ia koe ni. He ku hoko ia koe Malo. wheto o aki lahi i he tala noa ai toko lahi pe. O a upe ki ku whanonga ki ai to e mahino le rei angia ki ku whanonga atu. Pe a tau to e sio le vai ki he toenga o fu kakai. Ka ku whamalo atu ki honotari o e whehu i ko ia. Ko e whehu i hoko, ko ki whehu pene ko whahu atu ia e au kai toki hoko atu e tau whehu i e skei. Skoia. Ko tu koe ni ki ko anga pene whehu i ko ngā ko lolotonga whai koe ni ai whiri. Ai osi ai whiri pa ka hoko atu ke whiri pare mia. Ka kutau lawe i foki Skoia. skei ai hau koe ni ai malawa he pure anga ke nauhanga o tataki mai o malu ai COVID tai wa me i tonga pe tau te whito ki he tau minister koe ni he health pe koe toko taha pe i he tawhaaki koe ni ange ku ke hanga o iloi. Ka koe ki hua pe whehui au kuia ko i ngā koe mahu inga o se tau whiri ki he tau tawhaaki o COVID o health i tonga pea mo e tau minister koe ni o ko asmai na ne rewa i le rei mai tu ke hange kabineti mo pare mia. Ka koe tau minister foki a toke ta Ameria nei kai ke kau he whiri. Aia koe o ko haha mai ke tau minister he koe ke tau ilo foku koe ia toke ta sai piu kalai ai loto i he kakai koe nai whiri ka ku ho wakai he tau tu ko ia mo fai fatongia mai koe ne koe ki lawe peke ai koe COVID mo whiri SK. Malo a bito siua. Ka koe whehu i koe nā te taki mangai ke tawha aki o. Nā i longa koe ke whiwha no mai ke ai kāinga. I wange koe ta whakakata koe nā ta whai koe ane nei. Ai e programa koe ki mua. Ka pau o ku te whie tō uwhi. Pa te alo eke ke motua tō uwhi. O te alo ke motua koe o tō mani o ke. Koe. Ka ko o whehu i koe nā kuhange koe ke whenga mai koe ke tō uwhi kana ka koe motua tō mani o ke au. Ka koe mea maari. Ka koe mea maari e pē. O kuia e mahino i ka te au hange koe minister mo ui koe ni. Taine koe na minister mo ui. Koe toke tāwha koe ia. Koe toke tā whakawhilosefa. Ai koe nesi toke tā filosefa. Filosefa, ia. Pena ai ene toke tā filosefa i he sāti i ki he no whakaino i no i mono ako e kau nesi tonga. Maare. Ai au ku lere atu e ta whaaki wha politika re a ene toke tā filosefa. Filosefa. Pea fo atu ia ngai feitu na kau ai mo toa koni e whainga ke whaka
politikare i e mo ui. Mare. Ko ui se kau aki ai whako utua. Pea mo e ngai mo ui whaka ekonomika mo whaka sosiale ai kakai. Ka koe tau whiri koe nai toko se whaka kui ai ongo toke tā sino e ua o kui ai. Mare. Mo koe toke tā koe ko 17, saia. Pea ne osi minista whokia saia ki e minista mo ui. Mare. O 17, o kei o kei si ko toki nofu pe me a ko kamatanga wet ki tonga mako se ne tau ni ma pe fia ni ngau ki tonga. Ka ko mahe ni au mo 17 na e ako i ai i api ako whaito ofisi se unga mo taimi na u kei ako ai kei whai ako ai apo ako whaito ofisi. Mare. Ka ko e ki tala noa ma ki ne pe ia ako. Ke kau ako ko ia i fisi te taimi ko e nau whai ako ai i he public health i fisi. Na e taimi ko ia ai ta e roto ko e kau ako toke tā kau ai mo kau toke tā tonga ko e nai ako specialist he taimi ko ia. E nau ta e roto ke whakahuange ai whakapolitikare ki he ako i koe ki nau tolu. Hange koe ako i koe whakarere ngā ue management. Hange koe ako i koe o e research. Hange koe ako i koe o e ngahi vai whakapolitikare mo whakasosiare o e taimi o toa. E nau roto mamahi, nau pehe, ko ngai ako ko iau mau i e taimi. O nau taimi ko ke nau hoko ai ko kau matao tau i he pneumonia mo e whai tafa mo e whai wha ere mo ngai whakatapu. Ngai mea, ngai lakanga whakastoke tā whakaspecialist. Na hange koe una wanga e nau toru ia. O tāla o kumwha more taimi. E tau nofo whakaukau i peko e ha. Ai mau whakasosiare e ngai whakaotua. Koe hae mau whakaekonomika. Koe hae ngai whaunga whekumi. Hange koe mea koe nga tatala noa ki ai whekau aki mo e tese ngai whaitoma. Nau pēnā tō mau nau taimi. Ka koutoki wakai atu e taimi ni. Ko kātoa e kau taimi koe a koe nā nau whainga ke tau. Papai koe kau tō ngāpe. Koe kau haa moa mo kau. Ko nau tolu eni. Ko nau pēhea ke upure ngā ue whakakau e ai tō mahaki mo e hawha. Ngai mea koe nā nau whei ai. Kau ia ngai mea mau inga e nau ngau e taimi. Kau ai management mo e research mo e hawha e whai ngā mea koe. Pea koe wanga koe whawhofua kuia ki e ke tau kau tama koe nei tonga. Ko osi maufungo, osi whiunga ngai iro ne nau tuwhi e nau toruia. Ke nau hoko atu o mai no e whakapolitikare mo whaka-ekonomika mo whakasosiare. Ai tō mahaki tani tau. Pea ku kai ke te whie mau ke tau whie kau noa tau tolu ka nā tō. Pea oko tui oko si lava le reipe e minista malolo. Pea lava le reipe ongo mātua toke tā koe na una hopo mai ki whare area. Ko tui te nau lava le reipe o whai e ngau. Aia ki a au ia. Koe mea mau inga aia, koe whiu i kou mau inga ki a au. Pe te nau lava o ngā au e whetokoni a ki whakataha. Koe hae mea te nau lava ai o ngā au e whakataha o whetokoni a ki. Ka pau kono uinga, koe te nau lava ai, ko hawhiri a toko tā. Pea ai ia. Ka kāu koe mau inga koe ai whiri minista ki mo ui. O hulawa o whekau aki a kau minista koe oku na osi ilo ki he mo ui. Na mo ne ngai o wau whapolitikare mo whaka-ekonomika. O tui be si wau. Ki whalawe atu ia ke foi whiu i whapolitikare koe no yanga ai mai. Ke ta tō ki a he pongpomi. Ie whia whini. Whia whini. Mau kei pomi.
Ko dia la o whainga whehu ia me whainga tāno ani. O koe ke puto e mau ea ku ngā wea ku eito. Ka kou whakamalo atu skei he ku mahina pe ka te au ia ku ke toe lava pe ko e ia ko mea mahu inga ia ta poro kalama. He ku ke lava pe ke hau ki he tawhaku whawhaito o, pa ke au ke tawhaku whaisainisi, pa ke hau ke public health, pa ke hau ke general practice, pa ke toi, ko toi wha atu whoki he na ke kempeini whoki. na ke osi kamatamanga atu whoki he politiki. ka koe tui koe foi tari mahino e na ia ku ke hanga o mai, pe aku mahino pe oku iai pe tangata ku tō pe toa ku iai pe toa pe koe ngo toa e na ua he malai heo fok na i loto pe na ua oku whainga maari e pe ho tau waka oku na lava ai Ko tau monu ia, tau monu ia. io ka ko maari ia au ia e mea e taha e skei ko o tala noa koe a ho tala noa tu koe ke mako poini ke oua e nofo pe a ko he nengo ko e ako medicine pe ko e ako whawhaito pe ko e ako medical doctor o ku te lawa pe ke alu atu ki hema mo matau ke toi whaalahi ange ai nia ku asima ia ko kau toke tā medical law e nia ko nau hopo mai nau tolu o CEO pe nau taki wha politikare ka koe o kutoe kaurerei pe ia ke nau hopo mai ke umarai whakasosiare mboa pe mo whaka politikare. Koe kai tuku ke ta hoko atu he kutoe pe e ta fo i whehu e kaha ku mei lava utoe ta minite e valu ka kou lawe hifo ku whamalo au pito mai a Tina Grace ki kaua malo pito Tina Grace o fatu ki e whehu i mahu inga koe ni ke lava i peke utoe mahino i le rei e aue ai foi ke immunization pe mo vaccination ma kai ko ka mahino o me ko ni fe fe to na ka kai ko Kai sai ke tau mai ato ai. ia pa ko fai nga mari e ni ke tau fe ako aki e ku kai ga hata hai ko o tua pe nei na ni ko lau ko la te fa sa pate e fe ko o tua pe nei lo me ko to ko tau tau te tau to e fe nga tu ke tau ilo nga ai va ko e ku ko ga hata te nei lo me ko to kai ke skei ko ta fe hoi whanga o si e o atu ke tari mai pe a whai ai pe ha o a whanga tuku ko e nei ho tala noa ki e tau lere lo a ai a ko kore mai fe ui i e polokalama ko o si nei ho tala noa ki alo atu koen e tau whanonga mo COVID i e uta u koen o kuhanga mai ko kore mai fe ui ke to hanga mo whakamahino i atu ai tau whono ngai na aho tala noa ke huhu flu, tau huhu whakatau. Hange ko mautoro, he ni mahalo pehepe mo mautoro mau huhu ka mataanga e ta ue huhu flu. Pea ko pehe he whehui ko e ni oku asi mai na e pehe e whakataha e huhu flu i tala noa corona vairasi, pea mo e huhu COVID taha hiva. I e tau whanonga tu ka ko whehui mai ai ki e fo i whakataha ko ia ke whai ane mua tala noa ki ai. Mo whai hao whaafua na e ai peho o tala noa pehe kau kai ke mahino le rei ki ai. Ki e tau whanonga atu ko e ni pe te tau huhu whakatau i COVID taha i wā pea mo e hiu furua ngā mahini pe ko e hae ana ho mahino ki anga sio fa mama lahe atu ai health ke tau whanonga atu ko e ni mahino e kai ke ose COVID ia. Ka tuku atu e skate te koe mahalo. Malo apito ko walo, ko tui ko e taimi to tonu ene wheu i ko ia. Maare. I tau sio ko i lere lolo. Pea na osi lawe atu whoki ane nai, ai whekau aki le rei, ai huhu malo i, pe ko vaccination.
pea mo e long COVID. Ai kai koe ke lava toi whae ki te kita koe ai maha ki. Pea koe tala noa koe ki he long COVID, koe toi ki te kita koe me COVID-19. O ko whekau aki to tonu ia mo e tau whakakau koe ke he lere loloa. Ko iu kei taimi no nofo ki e tau whiohi pea mo e COVID. O te kai ke mahino po koe ki te kita koe ni me COVID i koe e lere koe hano fuoloa. Mare, mare. Koe mea koe o si mahino ka pau o maorunga a antibody. Hange koe monoclonal antibody koe na tau tala Na te noa koe tā ki noa ane ki ai. ngai. Ia, ia. Ka pau o i longa e mahu inga ai antibody i he lere loloa. O pau lewa ke whai kamata ke whai amanaki ia mo e whakakaukau ki he huhu malu i pe e tautou hoani. Ia. Ko ta huhu flu foki o ku whai whakatau. Pena ta osi tala noa ta tolu ki ai ki mua. Ko uhinga mea ku whakatau ai huhu malu i koe ke flu. Ai koe coronavirus pe mo ia. O ku uhinga ai a ku mariuriu mau pe whotunga e flu. O kai ke tatau e flu ia tau ni mo e flu e tau kuosi. Mo e Mare, flu e tau atu, mo e flu e tau kaha. mare. Pau pau lewa ke tautou iliu. Paku lava i ngai ngau e whakakemi. O whakakaukau i mo teu i hahuhu malui. Ki he kahau. Ke whotunga koe e lere atu e vailasi o lere ai he kahau. Ai a koe huhu koni koe o tau whai he tau ni. Na e whakafofua ia me tau kuosi. Koe whai ngā flu koe te tau mao he tau ni. Koe ia e whakatau kono vaccine e ngāhia o tau toki sai ai tau. Tau. Ai a siwa koe mea o whai o ngai ngāo e whasai nisi. Nau lawa ke nau hanga o whakakaukau i. Ai whitu koe e huu ki ai e vailasi. E nau whiriuriu aki. E whao leo e nau tore vailasi ko ia o ngāhi mea ai vaccine. Ke o mai ka tau toru he taimi ko e tō mai ai tō flu. Vailasi fo o. Mare. Na koe mea tā mo o flu. O kui kai. O kai ke hange o flu ia ko huu koni COVID. Koe o flu ia. Koe fu vailasi ka kato ia ko o si tamate i pe whakawaiwai. Ke ua lava tuku mea i hawhakoutua. Ka koe huu COVID. I hange koe mena tau tānoa tau ki ai. Koe kifo i hiku i vailasi pe ia. O koe kifo. Hange koe kifo i tōna ia e vailasi hange whakatapu. Ie kile vailasi. O kuosi ngāhi koe a antibody ke neanga e a nonosi. Ke mahalolo ai o movete a vailasi e sino. Aia aia ko mahino lewa ia koe flu. Hange koe misere me umea koe ia. Koe foi vailasi ka kato ia. O si whakawaiwai matei. O toki o ait koe ki he sino o whakatupu ai antibody mo kau sotia. Ke he ia me vailasi koni. Malu i koni vaccine COVID. Koe ki konga vailasi. Koe vailasi ka kato. Koe ki konga be vailasi. Hange kono ki wae be ona i au tau ngau e aki. Panga o malu i koe vaccine. O motui e ki wae koe ia. Ke mate vailasi. Pea whakatupai mo ne mo vete ana ia. O kai ke toi toko lahi. Lawa ki whakatoko lahi. Sai. Koe anga ia e whotunga koe vaccine. Koe immunization. Koe ne tū koe ke taimini. O si mahino e nia. Ai fu vave a whiriuriwa ki a vailasi. Ange koe mea koe a COVID. Ange na tau o si lave koe ki ai. O kulahi ono ngai whotunga ia o na ia e taimini. O kaua i e Delta, Alpha, XY2. Hafua ngai whotunga vailasi. Vailasi. Koe mea, koe vaccine koe nata, o si mao ko whai a koe ngā aki vai. O ku kei sai, ke ngai whotunga kotoa pē. O si asi mai mea whai anga whakoutua.
Ai ako ne mahino o si mahino ia ko o kai ke fu e tatau be vai las e tau ni mo vai las ka e tau ka Tau fo. o ne tu ia ko he tau fo ai ako ne tu ia ko he tai pe te tau pe rewa ia ne tu ko ia e kei sai pe ai vaccine tau ni ia tau fo mo to o si mo to vai las ko ia Mare. ka koe mea koe o to ton ke tau whatonga ai o ku hanga e sino o to e veteki mo to e liliu e whangisoti a to e liliu mo e antibody e hanga e nau mo uiwhaka e tau mo uiwhaka aho ai au whakatupunga ai a e holo a e iwi koe o e antibody mo kausoti a o kai ke to e malawa e nau whatongi Fatongia. pa koe uhinga koe huhu hoani kono to e whamanatu atu ke sino ke whakawhewheka mai kausotia, pa mo te ai mai ke lahi e kemikari koe ke tamate a ke wailasi. Hange koe hana toi ki ene ia. Ei, a mai. Ai ke toi te unga o, o moe au ia kai tātā pe o wa e tau whaikawa. O whia mao ke kau mai tala. Whia mao ke kau mai he tala. Pa koe huo ani o kono whatongi aia, ke toi ki ene ia te sinoke. Toi whakatolai mai kausotia, toi ake mai o kemikari koe. Ke tamate e wailasi, ko uina toko lai. Pea, koe ne tū koe taimini, ko hui ku lai, a ngahi whōtunga e wailasi e taimini. O ku whakakau e ka, o whai mau pē ngā au e tū mau ia, ke wakai e ngahi whōtunga ko ia pe kunau kei. Nau kei aonga ki ai a vaccine ko tau mau e taimini peka. Pa ku lere pe e kumia ko ia e taimini ko tontoa pe. Pea e lere pe e taimini ko tontoa pe. Ka koe mea koe e whai aha whetongi wawe ai. Ko toi whetongi ai vaccine. Ko si mahi noi ni ke tau tolu. Ai anga e loa loa. Ai iwi o e vaccine koe ni utau ngau aki. Koe mei a o ki e mahi na e ono. Pea osko ia pa whaurewa ke whai. O ne ofi koe ke mahi na no. Ko horo ia whe unga. Whe maa ke toi ki ene ia te sino pe ai lewa ki hoani. Ke ene ia te sino ke te hanga mai whao e ngahi mea pon ke malo whai ake malo. Whai ake malo. Pea ko uio kei no e tau whea ngai mo e wailas koe ni. Ai o ko wanga urau o kei lere ai pe whe kumi. Pea kei lere ai pe mo e kumi a vaccine o pe saiange. Pea mo e toi kumi a vaccine. Toi kumi a vaccine, mono toi whai ngai siwi, ki oi sino, ke wakai pe kui whe ia whangasoti a, pea mo ngai ken kare koe, o whetpaki unenga malu e sino. Pea koe ne ki ihorope, hoani. Aia kosi mahino e nia, o ku whai e horofe unga ia, he ose mahina o no, pau totonu lewa ke whai, ha huhu hoani. Huhu hoani, ka pau e whae ngā ue whakasai nisi o wakai e o hoko e ni. Pe he, e whae rewa halau pe te tau huhu whakatau. Te tau huhu whakamahina ono. Te kau aki moe vai la. Māreske. Koe mea e tā ko guala whai, e lava ke hanga e kau whau vaccine o e ohi. Ke tuku o e huhu e ua kai fwoi huhu pe tā. Ai fwoi wailasi, ai fwoi vaccine e ua. Ai au kua si hoko ai. Ai huhu koe mi sere, moe mams. Moe si mixi na waia, o lava ai pe fwoi huhu e taha. Kai koe fwoi huhu pe, kai ke fwoi tāu taha pe fwoi huhu. O kuloto ngā whai e ngā ue, ke sio ange pe lava o mixi. Ai ongo vaila ai ongo vaccine ongo fai toko ni ke lava o hui to tape o to to pa ko te fai mo na we ko ke wakai pe te tau hu fra mai na ono pe te tau hu fra ta pe te tau hu fra ta o to e ko wi
ke koe fie mau koe. He koe tau mua koe o mea koe ia. Hangi koe mea na taki lau ke ane nai. Kono ki ene ia te sino ke mana tui ke whai ene ngawe. Nenga ue. Ke whakatu mai. Kato lai kau so tia ke tō lai whiunga. Whao mai ke mkare koe ku whakatu. Mate ke i hape whahinga mai lasi. Ko mea tā no koni ke hu malu i koni Are. o e whiu. O kone lefo ke taimini o ku whata. Pea o si mahino ia. Na e ura kamata mai na ia e ki tokanga. Na whepaki a ongo wailasi. A ongo hu malu. Pea na e ura ki tūtu uni mai ke te huhu o flu pe koe huhu COVID. O si e wike tolu pea toki whai ai huhu. Ai toki ai whake loua. Koi. Whake na wā mama ake wike tolu. Wike to. Ka e whai mai koe whono a ngai e kumi. O sivia te sino ia. O ku mahino mai e ngai ako whakakemiko ia ia. O ku ikai ke uesia ai sino ia pe koe vaccine. Ka pau e huhu whakataha i peki nao. O ai o mix nao. Ka e huhu kehe pe. Hange koe ni ke huhu e uma koe e flu. Pea huhu e uma koe e COVID. COVID. Ai koe huhu e taimita. Ka ua mix. O a mani ke taimini o ku koe tutu uni koe ki he huhu flu kone to flu kone o ku hau. Huhu pe koe taimi pe kuma e whenga maari e. Paki toi huhu COVID pe koe taimi ko uma o e whenga maari e. O koe ki toi fie mao ia ke ia iha taimi mate he ongo waha a huhu. Aia ki toi aha taimi tae huhu ai. Aia koe whekau aki koe mai tau tala noa koe ki kaha o huhu malu i koe COVID. Koe mea koe whai ki ai amanaki. Ke whai e ngai siwi whakakemi koe no whai. Ke mahino pe o kuha hono loa ai taimi koe ke waha aki ai huhu COVID. Koe mea taha pe e lawa ai huhu COVID o mix whakataha mo huhu flu o whai whakatau pe. Koe ngahi whehui kotoa koe ia ia. O kei tāria ngai whekumi mo ngai i whekumi whakawhaito mo whakakemi. O kei loro tonga lere pe e taimi. Pai mahalo o se uia ngai ta uia pe toki mahino ai a tari ke ngai whehui koe. Ka koe neanga koe e sio whakalufu e taimi ni. O ku iai e maha mahalo. E mei whakatau ai huhu ki he COVID. Ko ui koe horo ko ni koe e whaito. Ko kai whoki mo mea tau ki kai whu mahino. Ko ki nau tolu ko ku puke he COVID. O ku to tonu ke nau to e huhu malu i pe i kai. Ke koe ui ne osi huhu e COVID ia ke sino. Hange koe taimi koe puke a misere. O hangarewa e sino ia te e kau so diamo e kai kemikare koe i e malu i. O lahi whe unga ia ke malawa pe e te fo i puke a kita ia o whai ngai ngau e koe e te hua te whai to o malu i o whai. Ka koe mea ku osi mahino e taimi ni ia. Ka pau na te osi puke he COVID pa te te hua malu i. O ku toi ma o lunga ange ai. Ai kau malu i mo toi malo i angai mo kau so dia malu i e sino. Aia o ku kau le rei pe ai hua malu i. Ina tolu koe ne o puke he COVID. Ka koe hange koe mea na ulaga tiki ane nai. Koe mea ene o kei tae mahi no. Pe koe haa e loa. Ai lere ai fo i malu i koe ia. O malo i fe unga. Ki he no tamate i vailasi. E ue whakatupu whako. Whakau whako utua. Pea koe hanga koe whakafofo e taimini. O ku hange e mei whai whakatau. I kai mahino ia. E hange pe. Pea koe mea u whai ai koe whekumi koe pe lava o hui whakataha e mo whai tō.
Hui ke lava hu fa anga taha pe tu taha o ai fa tu. Mata tu lahi e hu. ai hu Ngai hu hu ke. Pea kuloto rere pe foki mo ngai ngau e whaka kemia koe. Ke wheinga, ke lava e ngai huhu malui. O ai whaka, o miki whakataha pe. Se whioi whakataha, ke lava pe e whohi utu o taha. O tamate i mo whaka ai e sino. Ke whao e kauso o diama ngai kemikare. Ke maha ngai whakautua lola. Ange koe mea nau lawe ki ai, ange koe mi se re mams mo ngai mea pe. Ua si lava whalola. O wia e ngai whekumi ke ngai. Hu malu i ke lava whakasisi e. Ai mata i huhu. Ke whoihu pe ta. Ke whakautua matala. Pea koe konga ia tala noa i ke ngai. Ngā au e whakakemi mo whekumi. O kulotonga lele pe. Mo lere ngai lau tau mai eni. A ngai kumpa u kei hoko pe ke ka hau. Ta e maroro na we e kau ke miki ai. Ko ia pe siwa e ku ki toko ni atu ke whiwhiu i ko ia. Ia. Pea Malo. au pape o kai ke toi fu. Ia. O ku lava ke mahino atu ke e takau whanongo. Ia. Malo abito skei. Ka koutui ko ta o mai a ki e wha o singa e ta polo kalama. Ka kou wha malo lahi at ka te koe i o tari mahino ki e whehu i wha o si. Pe a ko motor ko mo mea mai ka pau ko motor e COVID pe a motor mo i mai. Hange ko e whaloto lahi tala noa u whai e skei. O ku i kai ke aha no COVID ka pau te ke kei alu pe o huhu malu. Aia ko e poini mo uhinga mahu inga o bito ia ku wha ose a ke mata noa mo wha maapo opo koe ne whai e Professor Toletas Tarek Finau, pia ko wha maalo lahi ka te koe skei i he talanoa a mahu inga mo e talanoa wha mahino ai u whakaukau pia mo e tari le leike u whehui. Ma whakatawange pe tokon lahi at ka te motoro e mo tau ka inga mo mea mai mo ki motoro te mo mea mai ke polokalama koe ni e ka hao. Ka kua te whamalo ke te koe skei pia ko o whalahi atu e toi hoka te ma polokalama i e wike ka hao e to ko atu pe taimi he tau hulu hulu whaka wike e moni te ka koutui koe tu e ma polokalama whakaongongo pe ai ta whaaki koe ni ai mananga ken pela ke mananga te aroa pe koe hae makawe inga ke wika au he kui ai pe whaamo ai profesa ke ma alu holo pe i ngai kawe inga mahu inga whamaman lahi o e mo ui lelei pe a mo mea ke health pe okune wesia pe kaunga ke atonga pe e tok whai pe aha matoi whefoki aki mai ke COVID i he taimi e PHK ke mahau ki ai ka koe anga e tu e ma proklama aia e hoka te wika hauka e toki wha e peke ki whafu wha i moutoru he tau kawe i ngā ku hange pe he ka ai ke tā lato e taimini e fulai o mo whakau kau ki ai e peke toki tā lato pe he ka mata e tau proklama ke mo whiwhiri ki ai whafuku wha ka ku ate whamalo ko mo mea mai ka mo mea a ma au whalai atu ka te moutoru ko toa pe Mao a wito. O whātu.